Allez, on va ensemble voir notre maman. On va surprendre aussi cette maman-là. Oui, de potoir garden donc. Excusez-moi. Là, je ne suis pas seule. Je suis venue avec les éléments de l'ONG Assistance Humanitaire d'Urgence, notamment le responsable de la communication, Ablaï Diallo. Je pense que la maman n'est pas seule, non? Oh là là. Tiens, vous voyez ça, Ablaï? Et Allah. Qu'est-ce qu'elles font ici? Oh, bah, t'as dit, on kata onga. Ouais. Un bureau qui ça. Mesdames, messieurs, encore une fois de plus, Assistance Humanitaire d'Urgence remercie son nouveau partenaire de fond de cœur. Nous demandons aussi à tous les autres qui nous suivent de près ou de loin. Yeah! Ah, tu penses à un animal, s'il te plaît? Oh là là. Yeah! Ok. Quand tu aurais été? Non? Yeah. Habité. C'est pas grave. On l'accepte. Andy, mes tantes m'ont dit de ne pas prendre les bagages. Bien niveau. Non, Mariam, pas tout dans le dé. Je n'ai envie que mon petit marié à mes côtés là. Oh là là. On va faire une surprise à cette maman. Tu veux moi avec elle, s'il vous plaît, ça fait plaisir. Oh, oui, yeah. Voyez un peu. Yeah. Ablaï, tu as vu l'autre maman? D'accord. On fait doucement. C'est ça aussi le boulot de l'ONG. Assistance humanitaire d'urgence. Ablaï, on passe par où? On peut passer par là. Prends l'image de la maman de l'autre côté. Vas-y, prends l'image. Enlève ici de mon film micro, Ablaï. Assalamu alaikum. No ici. Bye Oye jam. Katelle. Kono ma kitu nane. Kono si ni nyondo. Ma kanene. Nene. Kono si ni nyondo. Parongondo. Jam. No haifi. Kido sabu jo yele te kama kiti. Goto. Okay. Are go dit poser musa. Nene. Are ko jawo natana. Ko Mariam Touré mi nete. Ko mo jobere men jogiti. Assistance humanitaire d'urgence ne yete. Ara woro sabu di ma ko no ne do je nani. Ono mo do sabu aussi. Ara be do ko no mo. Ok, dit comment? Mais ya sa ku jidi. C'est bon. Mais soda ma, mais ya sa ku jidi, mais soda sa bunde ba upana pa me ko chen jidi. Heba ko be borni. Ok. Pero ko to kora. Dit ma de on jetti la. Ana sa ara tang. Ay kan sa ba o da ban tek ni da. Ara wujjan. Ara ko dum atinen do. Hala o yewul sak jidi. Oh, me ya sa ku jidi. Bel ko me soda sa bunde ko me huppira cionci ko me hocci ko nga. Me uppana fayde amen ben ko be watte. Ara ko dum addi men nga. Ara kat do marka di kembu yetede. Kembu an. Me ya me ko be kembu be no me ya ta sa ku jidi. Okay. Si me ngebi non di sa ku jido me yeyi, siko maro me sota, siko sabunde, siko mafe. Me ya me wata so ko de kembu an. Dum me on al dat gombe. Ne ni do no mo yana. Yana me ne. Mo yana cellanga franchement. Ena nane okay hara joni hande ko sak li marmi addani on yafuta ko kadi fala no sabunde konto woddo ko banganya awi ko banganya kanene do yumira ben to yumira ben kada tew kada kada me
Bukan orang fit di film oh. Ngaram fe ife longom fe. Yande yana dong kadam galanen dari. Kodam Kalau magana. mental no wule. Oh la la. Dada ko bit ma don yettila. Ko bit ko singa ma. Ko na stay tanduda. Ayal tay da pan hebi taw. Ara wujjal. Ay ko dum addinen afiya. Joni hande ifale yo hoto ka sudi. D'accord? Na hoto ka sudi on taxi, hoto ka sudi hande. Joni singi mamu mi holle partner be ambe, e walli to nene be sonna be sabunde, kanyu me padi salla jabi nan nene. Iwe ken aruga fo son ari ga, snatte hi no hewi ga tuni kadi mo ena cellangal o hido o men tumpu dum Ala no hande. ko ay hocci ko yomen nabor. Oui hande on bayo. Franchement, bay hande on hocci j'ai pas le Bay choix. ko yamen ko yinda to ha cionci ala ko dum addinen ga. C'est vrai. Mais joni hote ka sudi ba mi andi fi mon, je vais penser à vous inchallah. Dada ko takora. D'accord, problème à la nani. Jon nene, prenez ça, on va retourner avec s'il vous plaît. Jon menga na moto hoto na. Donc ko yamen ko yamen leyto. Ne on to. No da me hocci men mari da. Ande heba ko na don. Jon non men etto men me la na moto hoto. Kani jon non passi di. Kono nani acce non do. Me yawo. Me yawo. Mai. Ay na don hulde. Ni tay hulu. Harbe hulay woni. Gani ko ko hon ni ko da dere yalti en kasabe watta en fus. Mesdames, messieurs, regardez combien de fois nos parents souffrent. Une maman âgée, regardez la situation de cette maman. Je sais pas à travers. Mata pare men yete. Très bien, pas très bien. Et puis le moni me l'a aidé. Biro, non, tu non. Prenez ça, s'il vous plaît. En tout cas, merci à nos millions de partenaires. Merci à toutes ces bonnes personnes qui nous suivent de près. Comme vous le constatez, hein, aujourd'hui, Assistance Humanitaire d'Urgence est sortie encore pour assister les personnes qui sont dans le besoin. Et là, on tombe sur une maman oh là là, qui se trouve vraiment dans le besoin. Qu'est-ce qu'elle veut voir? Je sais pas. Non? Oh non, bah, non, non, il est là. Ate to yaru ko Allah mai hoto ngara bin. Oh mai ne. Mai yete ndon ko ko. Ele mo di sera ardi e president, awala sa president na taw yan. Kali mi da mo ro na ko la puza kita. Amai ha. Ah, de onde tá não sa kon ka. Mai men ni anami ha ani. Nene ono wone ga o yana. Tiba walla law ni habbu gon ko min nagata kataraw. Aw. Ko pare ko men watta yo. Ga o chudo. Ko gane ngara tamen wattu. Me yana men nge pay koy koy men lota o men wattu. Akeli bonu longa madame sonna yon pade. Nane ko min ni on ko. Me yota to jom bag ko be na nene ari on Abdoulaye ay hunde. Inne be hande ko ngattoral hay e hunde sina nyana. Ko nun kadi tambi don non biro. E ko nyoli don don. Ko saako jibinni Jibini. e cionci men huppoya. Ko ngana ko mi fala. Ko nabor ton itu do nga fi Allah. Awa. Nana nela. Minani. Fi Allah onon kadi acce dum. Awa jettu saako jibi tokko ma hen. Acce ni dum do ga. Dum do ko honnun ni nene dum do. Ko saako jibi woni dum. Dette saako dum to nabor ton ci. No wayte gude de. Kono firten gon do boggo mi ka. Par viens les aider. S'il te plaît, viens les aider. On va attacher ça. Gon do boggo ko hude.
en ngoy la nali to Akiar bol hocce ga tiji fi ala nabo nga famille jon non fay peto non kadi di tawle ala ko nane ko mi inni yon ko wula ne cellal mon gal aw onon kadi wonyo si kay ade itaki nene accite o lince kuma da ana batun dun do mais nabi andi si me yeyi o waye o wari do nabe change din non on to kadi ko dun ko saku vraiment les gens là reçoivent des infections bien on te dit porter ko la o ngamen go woni do me yare ngabbo moto da acce ma yare nda maro mon ko to woni kay on mon facile di pago ah mais c'est facile ici wali nega Yes. today na kono na ko ba ha kono wato ndo kono wato nyenna bare o wali nega kaso na wali nega nabi on kadi wali ne to he labi duwa ka hutorede ko hutorawo don ani ko addate no ko pidi nyol addate ga don andi dum buge ga mi rangi donc mi ramo bono no yondo no undo ko saku saku jidin ette mi rangi din buge mi rangi din chungi din fo buge si ala no wi me walto to don andi na yo ngaccu ame ya jangor e ton no andu me ngarata wallahi me aw ngarata dette may ko addi men do ko ande hakkunde ande no boko boori sak jini Saku di tunu. saku di tun Dimmi, bari on va faire descendre. Limousine. On va comment le midi. Adde dem ke to biro. Oh. Non, ronzo, c'est bon. Adde dama rombo to. La la, biro ndi mo dia su désolé. men acce ga jankunkunga acce jankunkunga Ko fi on ara jango. oye acce kana bara dum to hande kay Biro jo inega. Njara. Alato. Fetbe. Matude. Ngai fi. Alato. Ah. Le boulot de l'ONG, c'est comme ici. Prends tes chevaux là. Tu peux appeler l'autre. Il vient. Viens le bureau. Le valide. Le valide toi. Nani? Oui, go soyer. L'autre go hama. Oui, quoi de monde? Oui, dum do fo madame. On a dit do moƴƴa. Mun jonna e nawnare. On a dit do hibe wonkinji mon ɗin. Do ngandi ɗum. Bi ko jibi jelu marko. Na biro. Jibi 80 ans. tawta ba na ha banganya ona batara onyo wata ya de abanganya Io non ho tanto, io sono tanto sensato. Ma che non cosa? Poi via, la cosa che al bar canino. Ecco, sta così. Ana yeto damo goto tunde ato. Yalla dande yon dande yalla. Ah, ma che. Vero? Io vai pasta grande. Orang banal gitu deh, sepuluh ini kiri, dua ini.
merci Ténère, merci tout le monde, mesdames et messieurs. adi adi Mariam Touré mi ko Birara bi ñëw ci noonu. Barkana. Tu peux aller de l'autre côté, tu vas voir l'image là. Yoon na ñëw ci nani. Allez mes amours, prenez bien soin de vous. Bye.